Meaning actually, welcome back to Chaka Gilabacholi segment. Me, Kwan Gilabacholi, Kwan Jacqueline Kango Caught. At here on the line, I'm Kenna tonight. My sister's not on the line. I wanted to continue Kwan, I'll look at Kwan, me actually coming here from South Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, and Labumocha, Congo, Guinea. No, Kwan on the past couple of days, Kwan. Nying actually obino ke kwane munu section me do alone. Gina la church me Mr. Centronino onyalo beda kawajiningo. There was some discourse regarding kama ada luo mogoni mati yo gina mati Uganda nyotie gina Kenya wala Tanzania ni ada gikan de Sudan kuya. Jumo wajani jumo age anyak jumo age shilu kama shilu ko bere kono yo iwao gene jumo wajani jumo chal joka jok ibino gi pajok yala otiro kena section munu gengo mi chaka wajalok ni kama ladit okwa mi shiluk gilotini tugi ngi ani ningi de bar al-Ghazal e Sudan kage bino gi beri gangoma di lone kal karo he found out ni kina kal karo ti kamo maluon bericha shrine ko inget Lake Victoria kuja yala ni jomoko kono descendants mi kina ge nyikange o nyikango joka okwa tin gi luor chiro kuja angeo ko if di conclude ni bien kana tia da ni kono shrine wil kono kama 12 kilo to walengo lakin paragraph munu mi page 7 botuma be o kicho ni ngo gin bene obero ka wajo lotino shilu kuma po tie gi luoro michiro ka neno ngom karo pien gin luoro ni ka ngat mo chiro kunu chi ento maybe it's just an error kero comma botiri sentence bunu yala donyo to page 8 ma chaka lokre ni ngoni ma chaka lok ni ngo pore pa dumo genye ka okay and then in parentheses what you know tongi tira oporo luo tien mi achiel e karo so I guess pore pa jo luo nyo pore pa ni kangi dumo gi pore pa choli onyo luo ne lo komte kani kane mo time yen lo luo ne en karo en mu kamalo one in Lake Victoria or kama Lake Victoria tie in present day ne kama po luo chariye for some reason so achaka reading gi kanye page 8 ochama duong under subheading any mingone pore pa dumo ginyi ka ocha almost 10 pages non-stop so bear with me I'm going to try to read it all the way through in this session okay so chokani ngane inge topa okwa ni kango or divine king inge topa okwa ni kango o maroke kawone bedo pa ni kango ginki omine peo bedo rach ento man podi kelo wan e la peny achiel ne ka kon gi kon lotino paladiro kwa onongo gino bedo e die kal achiel di kal achiel chigin ango ma oweko chi ginango moweko lotino megi oket
Lo diro shiluk wacho ni lok mi laro tiko ikin dumo gi nyikango ma okelo kit pa lo okelo ket pa lotino pa okwa. In actually tell wawacho ni ng'one la bongo gi gipir. In historical findings tell in mo cho kan ke book any by Santonino Onyala. Doni ngo keto bino between Dumo and Nyikang and not between Labongo and Kipir. Drop comments under this video. What do you think? Because then come magi chaka history and gichaka went mun no myth. Log mi kono Labongo gi Kipir gi katugi kono ngama waje gleba chul kinine wa pass it down. To them it's a myth. Because there's no true facts recorded somewhere regarding Lobong and Gipir. I think kanye research pa Santonino nyala cho kanye ngo poke pa luo o bir poke pa dumo ginkinyi kang lokom tira. Okay, so drop your comments. Let me know what you think. Yala choring Duan wajuni tie nino mo achiel gilak nyango Dumo obedo ka rubo tiro idi kal mere. Ki lak nyango menu bene dako pa nyikango ma onongo tie ki Latin ma podi mulu amula. Obino ka namo bot yuere Dumo. En obino obedo ka nget Dumo ka ogonyo Latin wek Dumo ka ogonyo Latin wek otugi piny. Mano kany Latin okwanyo nyik tiko achiel obolo idoge chi omuonyo woko kat. Dumo ma oneno ni Latin pa omine dong otieko muonyo tiko woko. En ochiro kat bot omine nyikango ka wacho bore ni pero mera Latin Mary otieko muonyo nyik tiko mera woko. En pe amiro lok mapol ento an amiro tiko mera keken. Nyikango ma unyo lok man ogamo boro mine. Ki duan mi muolo ni omera kid ma Latin dong otieko muonyo tiko Mary ni aleko ni ki kicha ni miero wakur digi odigo ka Latin opielo chet wabiker okero chet. I'm sorry, I don't mean to laugh. Okay, I'm sorry, I don't mean to laugh. Okay, calm down. All right, I'm joining Honey. Oh, Mara. Kirma Latinda Tira Moanya, Tira Mary. Ni Alero. Kicha ni miero wakur digi. Digo Calatino Pielo Jet. Wabi Kero Jet. Sorry. Wabi Kero Jet. Mere wek. Wakwantiha Mary. What worry, worry. Okay, Latin part is getting restless. Okay, Dumo gamo bot omine gidwan mi gero ni anpe atuero koro pinino mad amiro tigo mera kom bedi.
No, amiro tiko mera kuom bedo man. Nyikang'o owinjo lok pa omine ki chwer chuny madit. Atika en dong odonjo i ot, okwanyo tong, okelo latin, opielo piny i nyim Dumo ka obaro i latin ki tong ni riyai. I don't know what that is. Nyikang'o dong okwanyo tiko ki i latin ka omiyo bot omine. Makun en wacho kwede ni. Ber omera. Eno gam tiko meri. An dong atieko nego latin pi lok kuom tiko meri. Dumo gamo tiko ki nyero ka ochako wuoth odok i gang mere. Gin achiel ma Dumo pe wiye opo. Iye i kare man aye ni en obedo dano ma ladwa. Alibo dok en bene tie ki tong achiel keken. Adwa ma podi pe tero nino mapol, Dumo okwanyo tong ochiro ka dwa. I kar ma Dumo oa i tim, en onongo lieji ogore i te yat madit. En dong onego onyige chok ka okobo min liech achiel gi gum marach min liech man pe oto. Min liech ochiro gi tong i kome. Dumo odong labong. Dumo odong labong tong ma kari achiel. Tie nino mo achiel Dumo otamo doge ni. No. Tie nino mo achiel Dumo otamo doge me chiro ka dwa. Kid ma en dong pe ki tong mo ni. En ochiro ka penyo mine nyikang'o. Weko kony en gi tong achiel ma wuo i dwa. En owacho boro mine ni omera. Le otieko tero tong na woko ducu. Ka itwero miero ikonya gi tong achiel wek achiri kwedi ka dwa. Ka duoko ki idwa chi obi duoko bori. Nyikang'o ma owinjo kid man en pe okwero kwanyo tong manene en obaro kede i latin pi lok kuom tiko. Omiyo bot omine. Okay. Dumo okwanyo tong man ka ochako wuoro i tim. En bene pe owuoro maber tutwal. I kare ma en odonjo i dira. Dumo onongo kula pa liechi ma ochung ni milili. I don't know what that means. Lacho obedo gi yom chuny ka olibe chok. Oting'o bade ka ochobo liech achiel ni tik. Liech okayo koko matek ento pe oporo piny. Oringo woko gi tong i kome. I kar ma liech man pacho
I kare ma liech man pacho omine openyi ni man kono ang'a ma ochobo in kid man. Liech ogamo ni tie laco mo ma kome tidi ma cik aye ma ochoba. Dumo oduogo pacho bot nyikang'o ka obako doke bode ni omera tim abora kija. Achobo liech gi tong' ma imiyo bora ni chi liech oter tong' mano. Nyikang'o gamo labong. Nyikang'o gamo labong gale ni omera amiro lok mapol. Atigo nego latin mera pil lok kom tiko meri. Amiro tong' mera keken. Tong' mera keke gikome. Dumo dong pe twero timo gimo mapat. Ki odigo chon ma piny oru en omako yo tim ma en owuoro kalachien eno ikom dul palieji chi en bene pe ng'eyo kit mi ikomgi. Chi en ong'eyo te yat madit ochiro obedo aye piny ma ram kop rem kop oloyo en woko. Let me read that again. Chi en ong'iyo te yat madit ochiro bedo ye piny ma rem kop oloyo en woko. So that guilt olong tia neko en pien twero nongo liejiko gi tong'e. Yalla, he has to pay it back because omino timo the same. Jini lieji chon ki chon gin logo lep achiel gi dhano. What do you think? They used to believe ni elephant gi lok gi dhano. So liech munu mochobo ni anongo ringo chi lok wajabun ngamo chobo en. So man, the author kanchi achoni nga dhano yangi chon gi believe ni liech gi lok gi dhano lep achiel. What do you think? Leave a comment. Piman ikare ma lieji oneno dumo obedo ori iteyat man gin ochwalo latin liech achiel bore weri openy ka en miro gin ang'o. Latin liech obino chok bot dumo ka openjo ni lacho in miro gin ang'o kanye. Dumo ogamo ni amiro tong' mera ma chobo gi ominwu achiel. Latin liech oduogo lok man bot lieji mokene ma kun en wacho bot gi ni lacho macha miro tong' mere manin en ochobo gi ominwa achiel. Liech achiel okwanyo tong' man gi kome ki I kin tong' mokene omiyo otero bot dumo. En ma oneno tong' pa omine gi kome chuny odoko yom mada. En dong omako yo gang okelo tong' man ka oluongo omine omiyo bore ma kun wacho bore ni be omera.
Atyeko kelo tong man. No, atyeko kelo. Be, omera, atyeko kelo tong Mary maliech oterone. In igam tong Mary. Nyikang'o ogamo tong gi boro mine, ka owacho bore katne, be omera, wek digi dogi pe lok mo otime ikinwa wan kweri. Amiro niang'o in maber ni chake tin, ibi weko in ing'om man mikaro. What? Let me read that again. So liech achiel kwanyo tong man kikome kin tongi mukene omiyo otero bodumo. En man oneno tong pa omine gikome chwiny odoko yo mada. En dong omako yo gang okelo tong man ka oluongo mine omiyo bore ma kun wacho bore ni be omera atyeko kelo tong Mary maliech oteroni. Inong igam tong Mary. Nyikang'o ogamo tong gi bot omine ka owacho bore katne, be omera, wek digi dogi pe lok mo otime kinwa wan kweri. Amiro niang'o in maber ni ichake tin, abi weko in ing'om man mikaro. So nyikang' ni dong ikwero pe lok mo bedi between gin gi Dumo. Ni dong iboro Dumo ing'om mikaro. Kar mun matio Lake Victoria present day. What do you think? We'll leave comment. Okay. Hii itieno menu ka nyikang'o ogoro luak mere kachiel gi luak pa omine anywak gi gilo. Ka obedo ka wacho botgi lok ma obedo ka time ikingi gin gi omine. Ma en otieko nyuro lok man, bot dano en omede gi lok ma kun wacho ni ichaki inino ma tin an abiweko aweko di karo boro mera gi luak Mary. Ka ng'at ma miro wuot kweda en oyub peke mere. Excuse me. What do you think? Luak pa anywak ki pa jilo gino ye mi wuot ki nyikang'o. So anywak ki jilo gi ye mi chiro ki nyikang'. Ka en bene oniang'o luak mere ni dig odiko ka piny oru wabi kwanyo yo madok tung malo maduogo i lobo mi Sudan. Ni weng ma wanong'o ng'om ma watwero kwo iye. Excuse me. Ki odigo chon, nyikang'o, excuse me, I made a cough. Okay. So ati paragraph nga. Ki odigo chon, nyikang'o o nyikang' gi luak mere gino chako wuot tung malo ma en podi pe ochiro maber. Gichero yo malo ma en podi pe ochiro maber. Dumo olubo kore ka oluongo nyikang'o ma wacho bore ni omera nen ang'ech manok. Nyikang'o ma owinjo luongo pa omine oloko
wiye ki i wi goki ka oneno ang'ech. Dum odong' odwero tir ma apayo lep ma opayo lebi mabit kit tir man watin joshiluk piro kwede kodi. Iporo megi. So dum odong' odwiro tir ijwe nyikang'o makun en lamo kwede luak pa omineni. Adwero, this is in quotations, adwero tir man minyur borini kit ma indong iweko wan ilobo karo kama to pikiye. Oh, to pikiye doko ang'iche gi luor ni to tiye. So ibuoro wan ilobo karo ma to pikiye. Miero in kiluak meri unong to ilobo manyim ma ubi gony iye. To miero ocham to miero ocham in kachiel gi Lotino wa likwayo Mary. Lam will a curse. Ti akuongo mine kado. Ti man bene miero bedi mi kwinyo bur yikpa nyikang'o. Brother man dong ba dumo. Dumo kwer nyikang'o because nyikang ti achero bora kini ngom kar kama to pe ni dong wek to nong nyikang anyim. Wow. Nyikang'o oduogo okwanyo tir man. Am I saying it right? T-I-R. Tir ngani. Tir. I don't know what it is. Comment kunya. Ka wacho kwede bot dumo ni be omera. Andong achir ento wan duchu pe wabito. Rebuke in the name of Jesus. Jomo kene bito. No, jomo kene bito. Ento joma dong iwi lobo. Jomo kene bito. Ento joma dong iwi lobo. Miero gin onywalo tino opong ng'om ma en obibedo iye. That's right. Lacho achiel ma oneno kit man oringo ijwe nyikang'o ka wacho bore ni nyikang'o aleko in ka twero miero in iloki tam Mary miwuot. He already did. One any chair I don't understand. What is the dog backwards? Nyikang'o what you know. Okay, I'm not going to go too much further because what y'all am doing. Okay, I'm a geek job kanye, and this page 12, kadang achako somewhere between page 12 and 13D. So you can't achira dumo dokoti alamo now. Okay, so dumo maoneno lacho man tie kalo gin nyikango owacho borene in jam mier iye gin achiel mibedo kweda nyo michiro gi nyikango chi
Nikango wajo bod la choman mi dok chen bod dumo. Nikango weko lobo karo ikin mwaka apar abich gi pier abich AD en owuoro gi lutino co mere aryo. Bur gin gi aryo. Bor gin gi Shal kacel ki dako mere ma giluongo Ongwedo. Ginero mere adek ma nyinggi giluongo Muny, Niwado ki Jok ka Lotich gi Lotich. Ka Lotich mere adek. Lotich mi achiel nyinge Obuk. Oh, that's delayed. Obuku is delayed. Okay, agiko kanye. Lotich mi ariyo nyinge Ujul kia. Latich mi adek nyinge Mielo. Lodiro mokene wacho ni Nikango pe owuoro gi dano megi ma wachoyo malo kany. Keken tie dano mapol ma olubo kore. Okay? Ano abuoro kanye digi dong achako gi en page 12 kama Nikango agie kimo agre gi karo boro dumo gi jomo forward. Okay? What do you think? Kin ma dumo gi Nikangi poka kere gidi Sudan kuja dojo luo lokum tong gitiro kado dumo do lamo mina wane ki ai kanyi bitop yini ti abuoro ngom matop ye yala Nikango accept niya kene eni chiro pere ka juma met lubu jwene nyinga en lubu mine gin mene ka gito gitwere produce lotini mokene maromo ngom tugi en gin mene dumo gi jomo dong mene gi produce in Mary population. It's a great reading. I'm finding out a lot about history too. I has law. Kin ma wa bit get it. What's in different directions. This kind of speaks to Karama, again, Karama family members may have disputes with Chiro in different directions. Lokejo will loket loquero gdong wara. It happens today, even. Julie Body Water boy. So I wonder if this even happening to Julie de Pajok will they Julie kuya wear dano gipo kumgi dogola to dogola feuds mo bero tie. O me gi kwere. Gi cat. Last time one look in a langwa wajaningo. Editor kuja no ti o me gari again. O me gari mo chako. Kina subtime toro. Kagi big cat kono have the kono feud. Yal gi chako nyome between those two families, family of brothers are real. So things happen in Lobo. So I guess itwa timegumuno as Luo, where Nikango or Nikang, who is a king, he's more of a leader based on the way he was speaking and addressing brother better. And Duma was a little bit more of selfish or I don't want to say the wrong things. I know Luo, there's so many Luo people across the globe. I don't want to upset anybody. But anyway, what do you think? Okay, join me again, Diki. I will do some more reading. Okay, I'm Jacqueline Ikango Kot, Manchari Gilaba Choli, and segment Mingo, Kwan Gilaba Choli. Please subscribe to our YouTube page, Lolungani Chari Gilaba Choli, and your Facebook, Lolungani Chari Gilaba Choli. You can follow me on Facebook. So at his Facebook as South Sudan.
And then La Mera Veneti Facebook, Joaquin as herself, Alice O'Prott. So hopefully we'll read tomorrow and maybe find more guests to discuss Acholi groups, subclans, or clans, and their settlement migration, or any other topic related to Acholi and Acholi culture. Okay? One talk. One in my bed. We'll with you on my bed. Have a good day. Okay? Bye bye. Take care.